Sawubona wena weSilo. Ngifuna ukukukhuthaza wena weSilo ukuthi uyeke ukukhuluma ngabo, ngisho labo othanda ukubabiza ukuthi ondlebe ezikhanya ilanga. Ngifuna ukukhuthaza ukuthi uyeke ukukhuluma ngabo ngokuthi banje benza ukuthi nokuthi nokuthi, uqale ukukhuluma nabo ngqo. Indlela engcono ukukhuluma nabo ukuthi uqale ukukhuluma ulimi lwabo, ngisho i-Afrikaans. Zama ukukhuluma i-Afrikaans, zama ukukhuluma olukahaka ulimi. Mina ngizimisele ukukusiza. Nawe uyazi ukuthi akumnandi ukuthi makukhulunywa ngawe bathi wenza ukuthi nokuthi nokuthi, ungazi wena ukuthi kuthiwani ngawe. Yingakho ngiyakhuthaza, yeka ukukhuluma ngabo labo othanda ukubabiza ngokuthi ondlebe ezikhanya ilanga. Lalela, khuluma nabo ngqo. Indlela engcono ukhuluma nabo abakwahaka ulimi lwabo oluya enhlizweni zabo. Woza kimi ngizokufundisa. Ngiyabonga.